مسایی بو ما هشت ایرو 2 سال 124 سال وگرا دامزراندنا روزنامه کردستان بو و وک روزنامه گریا کردی بوجی جبروی ما ایرو لسر و مجاره ما سمینارک بکنی آخفتوان ما کک احمد گانی و کک سعید واروج عنوان هر دیجی ناست کن بریا کو ام دست برنامه خوب بکن از دفازم و جبوی بتایبت جبوی روزنامه‌وانان کو دویریه دا شهید کتنه و جبو همو شهیدان کرد و کردستانه دقیقه کی بد بینم باز کردن We heard the تکوشین ندا بجین ملت کردوان بیس بله ما وان گلاجی سه گل شخصیتا شفا گردیده جبو شهیدین روزنامه‌گر و گلک شهید ملت کرد چبونه ما وان گلا اما دانی وری ام وسا خیالک چید کن که ما بردانی سر قبروانا سر تربوانا ام وان جبیر ناکن برا رحیوان شاد و از اینها داقیانی که پارتی آزادی کردستان هست در حق روزنامه‌گری کردی دا از اوی پیشکشی و بکن دو راجی از گازی آخفتوان بکن او آخفتوان دو طرفو پیشکشی و بکن بله 22 نیسان روزنامه‌گری کردی پیروز ده روزنامه پیشین کردی روزنامه کردستان 124 سال بری د 22 نیسان 1998 ده لقاهره جعل کره میر بدرخان مقداد مدحت بدرخان و هات درخستن هفته 5 سال پشتی درکتن روزنامه د سال 1973 ده لباشور کردستان 22 نیسان وک روزنامه‌گری کردی هات قبول کرن و جوی روزه و هر سال هر روز تی پیروز کرن مالوان آوا و اکو و روزه جبوی ملت کرد وک روزنامه‌گری کرد قبول کرن سپاس شما را روزنامه کردستان لسر هف 31 هجمار درکت مقداد مدحت بدرخان 5 هجمارین پیشین درخست لی جبر زوردستیا دولت عثمانی مقداد مدحت بدرخان هاو کاری بود درخسته جبر و برای وی عبدالرحمن بدرخان دست به درخستنا روزنامه کردستان کرد عبدالرحمن بدرخان جی جبر ظلم دولت عثمانی پشتی قاهره لسویسره و انگلستان دست به درخستنا روزنامه کردستان کرد روزنامه کردستان لسر هف 31 هجمارین و درکتن اوه کک احمد کانی دوی واری دا جبر کولی که ویجی هیه مالاوی آواه اوه آگاهی ام برفره دوه د دیروکا روزنامه‌گری کردی دا بشا هری گرینگ آگلی کرد بشا 100 سالا میه به ifadeye kedin derketina roznameyên Kurdî destpêka qonaxa hişyarbûn û tekoşîna xwe avakirina millî ya modern agelê Kurd e. Bi derketina roznameyên Kurdî re bîr û bawerî, zanîn û çanda rewşenbîrî ya nûjen a li ser bîngeha neteweyî ya modern dest pê kir. Çend sal piştî derketina roznameya Kurdî ya pêşîn Kurdistan ku di sala 1898 da derket rexistina netewî ya pêşîn Kurdistan ezmê qewî cemiyetî di sala 1900 de jî ava bû.
جوه روژه و جیانا تکوشینا ریخستنی و روزنامه گریا ملت کرد مل بمل حتی ایرو هات و ایرو جی هر با آوای نتوه پارێزیە بەردەوامە و دمەشە. Ji roja ku Rojnameya Kurdistanê derketiye heta îro bi hezaran çi legal û çi îlegal kovar û rojnameyên Kurdan derketine. Lê her tim dewletên desthilatdar li hember van kovar û rojnameyan li hember berpirsyar û nivîskarên wan bûne asteng û zulm û zoreke nedîtî li wan kirine. Dibî warî da zilma li ser berpirsyar nivîskar û heta xwendevanên Rojnameya Kurdistanê bigirin heta îro jî her ev zulm û zordestî berdewam dike. Gelek rojnamevanên Kurd li her çarperçeyên Kurdistanê hatine zîndankirin û kuştin. Heta îro jî rojnamevanên Kurd nikarin erka xwe bi awayekî azad bi cih dînin. Weşanên wan tên qedexekirin û rê li ber azadiya wan tê girtin. Rojnamevan di şerê ku li Bakurê Kurdistanê da didome jî bûne hedefeke pêşî. Ji ber vê yekê rojnamegeriya Kurdî ji aliyekî va ji mîreka tekoşîn, trajedî û rewşa ronakbîr û civata Kurdî ya dema hişyarbûna neteweyî ye. Bi vê münasebetê em hemû rojnamevanên Kurd ên ku di vê rêyê de şehîd bûne bi giramî bibîrtînin û dibêjin roja rojnamegeriya Kurdî pîroz be. Biroya çapemenî û ragihandinê ya pakê. Belê bi rastî îro li Bakurê Kurdistanê rojnamegeriya Kurdî, rojnamegeriya ku berjewendiyên milletê Kurd dide pêşiya xwe erê heye lê hê jî nel gor dilê me ye. Bakurê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê milletê Kurd dibin zextê du hêzan û rojnamegeriya wan da ye. Yek jê dewleta dagirker em bêjin ragihandina dewleta dagirker û êdinê jî xeta li ser PKK. Ew her du jî her du alî jî bi awayekî milîtanî rojname geriyê dikin û mixabin tovê neyartiyê dikin nav perçên Kurdistanê. Ez zêde naxwazim dema we bigirim, niha ez ê gazî her du axaftvana bikim. Belê, kek Saîd Veroş, kerem ke. û kek Ahmed Kanî, kerem ke. Yok şu verem ya diye şu acı. Belê ez wan hediya jî bi we nadim naskirin ji ber ku hûn Diyarbekirî her diya jî naz dikin. Her du jî lêkolîner û nivîskarin. Ew ê kek Ahmed Kanî ew ê li ser Rojnama Kurdistanê ew ê ji wera axaftinekê bike û dûra jî wê kek Saîd li ser ji salên hezar û derdora 1920 ew rojnamegeriya Kurdî destpêka wî bi çawayî bû li ser wî lêkolînên wî hene mala wan her ya jî ava wê ew jî li ser wî axaftinekê bike kerem kekeka. Belê ez jî bi xêratina çapemeniyê dikim, xêratin ser çavar hatin 124 saliya Rojnameya Kurdistanê derketina wî pîroz dikim. Te gotina ji bîr neke ji kerema xwe telefonê xwe jî bêdeng bikin ji kerema. Surem nenêrî. Belê ji mêvana tevara yek dêm ser çavar hatin, ser serara hatin. Di serî de ez dixwazim wek destpêk rojnamegeriya Kurdî di kîja atmosferî da derket. Kurd ji çi qonaxa ra derbas bûn hatin gîştin wê astê. Bi Kurtî weka em karin bibêjin berî ku hakimiyeta ola İslamê dînê İslamê li Kurdistanê serdest beriya ku bibe uzanin destpêka medeniyeta rojhilat
avestayı Peygamber Kurda Zerdeş destpekir civata Kurd gelek peşengi civatı evera kirin rastici civatı Roşalat ra civatı İrani ra civatı derdor ra gelek peşengi kirin vek imparatoriya medyayı dahat nasin o jbermişi evim Kurda jberida yani destpeka eveda vek civatı hizmeti permezin kirin li paşe هناك الهفكتن شيبون ام بيجن همبري وان ولا اسلامي هات ولاتي وان داگیر کر پشت داگیر کردن جی دیسا جی کرد برخدانی خود دوماندن مثلا وندزانن گلک دیسا دولتی شوک بجی کرده هبون دولتا مروانیا دولتا شدادیا ام بيجن دولتا ایوبیا و کرد دیسا yani خوب خور ریف برن دهری آسا داوین دا کو امبیشن وک میرکتی کرد هاتن برن بریا روزنامه کردستان درکه و زانن جهان دا شورشا نتوی دموکراتیک و زانن لجهان همون نتوی دست بکرن ایدی بر فکر نتوی دا چون دوی ریدا و زانن دولت عثمانی اوی خو وندا دکر مثلا لعالی بالکانان لعالی اوروپان آخا کد دست حکمداریا ویدا بو پیل به هشمندیا نتوی هندا بو ایدی ویجی به اوی به ترسا کو ای کردجی دستی هر دست بکر هزار حیله و خورده بسر کردادا به شر پر دجوار حاد بسر میرکتی کردادا هری داویجی ونزانن میرکتیا بدرخانیا میر بدرخان جزیره بوتان ده 1737 گاوه کو راکرن ایدی پیواجوا میرکتیا کو کرد خود ریوه ببن شغل راکر دولت عثمانی دما کو او کرن وی سرگونه گریتی کرن دون دزانن چلو 70 میرکتی تکچو ام دبینن که لسرگونه دامترینر روزنامه کردستانی مقداد مدحت بدرخان شاگرد حجی قادر کویه yani İstanbul navendeki Revşenbiri bu Hacı Kadir Koyi derj koye kasabaya başuri Kürdistan derket gelek cihani geriya tekoşin kir yani emkarım bibejin ki rehberi yani peşengi modern buna kurda Hacı Kadir Koyiye بردا gelek çavkani min xebata xuya li ser rojnamaya Kurdistanê da dî ku gelek çavkaniyê dîrokî dibêjin ku Hacı Kadir Koyî mamosteyê zarokê malbata Bedirxaniya bû. Yani vê rojnameyê bi pêşengiya Hacı Kadir Koyî mesela ez dixwazim malikekî ji helbesta wî bixwînim ji we re dibe li dewrê ême roman û cerîde eğer çi meqsede zanînê bawe yani li vir rastî jî meriv dibîne edebiyata modern ku neteva bi wî têne berhevdû fikra netewî geş dibe gur dibe bi romanê dest pê dike û serdema nûjen da bi rojnameyê pesnê rojnameyê dide divir de em çi dibînin em dibînin ku rast e Hacı Kadir Koyî mamostetiya wan kiriye û bi wê rêbertiya Hacı Kadir Koyî miqdadê ku evê wî biye em bêjin şagirtî wî biye lê dixe li Stenbolê hewl didin ku li Stenbolê rojnameya Kurdistanê derxin îzin nayê danînê lê dixe dere li Misrê li Qahirê di 22 rokî weka do ku sal û 124 saliya wî derbas bû li Qahirê dest pê dike rojnameyê derdixe lê dewleta Osmanî li wê jî wan rehet nayle di kitêba malmisanîş al ser birayê Miqdad Abdirehman têda di rûpela 122 da ew belga ku padîşah ferman derxe divê ku vê rojnameyê neyê Welatê Kurdistanê wisa ew bername dişîne hemû sînorê em bêjin mesela İskenderûn lîman hebû dişîne wê derê lîmana wê derê dibê hecî ser hecî ve
denizê bêne ji alî wê derê de dibe ku bînin tam hemû eşyayê wan kontrol bikin bira nekeve nav welatê me lê wê nebêjin pêşî hate gitinê na dîsa jî welatê xwe ra pêwendî danîn hat welat û em diya ji ku fehm dikin em ji nameyê ku ji Kurdistanê ra çûne ji wê em fehm dikin ku bi rastî jî ev rojname di nava heftekî de hatiye qedexkirin belga wî heye destê me de heta di teza xwe da dema min pêşkêş kir hinekî mamosteyê me heyîrîn got nalo got kê gotiye heftekî de çawa qedexe fermana padîşa me derxist kitêba malnivîsanî mala wî ava ve min belge nîşandam got mezerba eviya belga wî ye rastî jî wan di nava heftekî da rojnameyê bi fermana Sultan Abdülhamîdê duyem qedexe kirine û vê fermanê anan destê me de heye yani viya nîşan dide ku her tim yani bi rastî jî milleta Kurd mebesta min ji alî medeniyetê de ji alî modernbûnê de pir çalak biye lê belê derû dora wî mixabin bi dijmina hatiye girtinê û xwestine bifetsînin ama di ewa xwe da dixwazim balê bikişînim ser mesela min tablokî amade kir her rojname kengê derketiye li ku derketiye dema meriv lê mêze dike aynî weka em bêjin teyrê koçber gel Afrika biye gel Avrupa biye wisa bi halkî da mesela pêşî li Qahirê derketiye a yekem li Qahirê derkeve fermana padîşa herî ji dike ki êdî mêze dike ku dewam dikin li ser karê xwe berdewamin lê dixe malbata wî dest bi tehdê û zulmê dike miqdad mecbûr dibîne tê lê Ebdirhemanê birî wî êdî ew radibe diçe li Ewropayê vî karî didomîne yani bi rastî jî li hember wan gelek zulm û zor hatiye meşandin di destpêkê de miqdad hejmara yani rojnameya ewil da dibêje dibe hemû millet rojnamê wan hene rojname wek dibistana re dibe li ku dibistanekî baş û çê pak hebe wana dinivîsînin ji xelkê xwe ra dibêjin li ku ticaretkî baş hebe ji xelkê xwe ra radigihînin û dibe şerkî mesela li cîhanê cî kiçê bibe ji xelkê xwe ra radigihînin yani ev ya di wê demê da û bi vê ferasetê derxistina rojnameyê bi rastî jî û dibe yani hem em ê vana ragihînin hem jî em ê heqê dewletê mezin da çi difikirin di heqê me de em mesela Rusya pir li ser Rusya disekine heta dibêje lazim e Kurd û Ermen bi hev re bibin yek ji bo qarşî vê zilmê quwet bigirin van zalima pir zêde bi ser xelkê vê evê da tênin vî welatî da tênin dibe bi hev re bibin yek vê münasebetê jî Ebdirheman Bedirxan bi navê Qiyama Kurdistanê broşürkî hazir dike di vê broşürê de yekîtiya Kurd û Ermena vê aman hev bigirin bi hev re quwet bistînin û li hember ewa em bêjin rêveberiya yan jî ewa zalim ji bo wî karibin ew bikin lê bi vê têda dinivîsîne divê navê wî danî Kurdistan û em ê ji 15 roja carkî vê rojnamê lê dema em derketina wan û ewa wan mêze dikin di nava 3 sala da tenê 31 hejmar derketiye yani em bêjin weka rêjeya demê em bigirin mehê hekî yani mêze diqet ji van astengiya diqet ew ê dîtiye zehmetê dîtiye ciyê 15 roja ji mehê carkî derketiye heta yani li serî da çend hebê 5 hebê ew li pey hevdû derketine lê wekî din carebiye salkî jî havetine ser çapxaneyê wan û ew kirine heta di wê destserkirinê da hê jî em hejmara nozda nabînin li Cenevê hejmara nozda dema a hejda derketiye em dibînin di ciyê bajara de mêze dikin a hejda li wê derketiye lê a nozda di çapxaneyê da davêne serê tev îmha dikin hekî arşîvkî da meredî mesela li vî warê da dixwazim meqala arşîvê kir behsa Seydayê Hêja Mehmed Emin Bozaslan dema ku Doktor Kemal Fuat ew ê li Ewropa xebatekî dike
لسر دستخط کردی لبر یعنی بره اون زانن همو برهم کردای این نویسینه به دستا داتن نویسین جوا دستخط دوتن دکتورا وی اوی پاشوری لوی در آلمانیا دستخط دیگره راست 26 هجمار اوی تینه 5 نته دا 26 هجمار دبینه و دبه هفته 1972 دا بغداد چاپ دیگه پشتیوی که اویا آگاهی و چاپکانی دبینه ماموسته محمد امین بوزاسلان در جوی کتابخانه کل آلمانیایه جوی در وان 26 دیگره دو جلد آنال بردست مهنه براستیجی آنالیزه که پرخورد کریه ماموسته دو جلد سر وان نفساندیه وان تحلیل کریه او کریه و برفرات سرید سکنه بجه یعنی بزمان ایرو حمویا شیرو بکریه و بجدانیه بی هوای گلک اوی نوهانیه از خوازم داوی اوی دا ببیشم که مگویا پیشنگ وی کار حاجی قادر کوی بو مناسبتا وی کار مثلا بریا که وی خباتا خو بکن مدگو مثلا آپ میر جلادت وی کار کر گلو هایا میر جلادت جی هبو پاشه دلی کولین دا مدی که میر جلادت دهواره دا دبیجه که باوی من دستخطا مموزینه که مموزین پشتی او بو روزنامه دست بکر ده هجمار سیاب شون ده هر هجماری دا بشکی به 30 مالکی جمموزینه ده ها چاپ کرنه دبی باوی من امین علی آپ من مقدات را و مموزینا که لسر حاجی قادر کوی نفسان بو اویا به هجمار سیار روزنامه دا جی هبو لی از پیوندیا وان یعنی وقت آپو برارزی پیوندیا وان و بردوام مدیای خواستم به مدیای راگینم بجه باوی من و دستخطا مموزین آپ مقداد رشان لسر حاجی قادر کوی 7 مالک نفسان اوی هلبه مالکا کمانا مخاند لسر رومان و روزنامه گریه که فکریوی مدرن مگو دوی هشمارا سیادا دا که به مناسبتا اواوی کوچا داویند که حاجی قادر کوی استانبول مخابن از خوازم بدرا بیر بینم که هنا گوراوی هم استانبول مثلا هم زانن گورستان قراج احمده و گلک کرد لیدگارن گلو گوراوی مربحره و ريزو حرمتي خو نشان بده هنا جيم غوراوي مخابن نديت يا حاجي قادر الكوي لسري حاجي قادر الكوي 7 مالك نفسان بيه تيدا يعني مدح مموزينا احمد خانه دكه و بان فكري خوي مودرن نفسان بيه اوانا جي روزنامه اجمار استيادا هاتنه چاپ کرنی و دست منه لی میر جلادت جی ده هواره دا دبیجه باوی من جرا شانده بود مفیاش بو ویاگو از خوازم برم سر هجمارا 13 نهال بردست مهیه از خوازم نشانه و بدم اویا 124 سال بره گاوی مرد که چکوسا پیروزه جمرا از کلجان کلوسا دگرم که براسیجی یعنی نزد چکده که چکاو که به 124 سال بره بیا حتی نفساندنه نهال بردست مهیه دوردا نامه کی هي نامه دياربكر داره دبي اشرف کی دياربكر به ناوه خو پریکو ظلم دجمن دنا ولات زیده ناوه خو نکاره بنفسینه سر ناوه خو و پاش ناوه خو شه بلکی شیخ مصباح مثلا ایلیته وکی یکی وکی شیخ مصباح اشرف دياربكر شه و مل بنی نفساندیه و جرا شاندیه دوی نامه دا دبیجه امجی وقت ملت دنی گاوه مبی اوا تدی به روزنامه تدی مبی گلک کیف خوش بون اوا تشکی پرمزنه وسا مدح روزنامه دکه اویا پیوندیا روزنامه و ولات نشان داده و ده ایجا مقدار روزنامه گرید کرد و کاغذ کیش کردستان هاتیه دبنی دانستان دیگه جیاره که اما او دوی کاغذ کیش کردستان هاتیه و راست نامه ذات اشرف دیاربکری پیشکش کریه
يعني ما بس من لفر او بوكو از ببجم براستيجي پیوندی به ولات را خورد بونه نامه چونه و هاتنه و لهمبر اوشی لهمبر پادشاهی وانتم تدید اوی دادمن یا نامه رایا گشتی را بکری شانده مثلا ظلم و زورا سلطان را راست نامه که رایا گشتی را بکری به سر ناو سلطان عبدالحمید دویم را نامه دبیجه و نامه دا دبیجه دبی یعنی مثلا دبی باوی منو باوی تب هفرا شر کرن بمیرن که چه ظلمه لمالبات هم دکی ما ابیا درستی مرد دبی به هفرا او بکه دیوار حاصل دو نامه جمصره جرات چینه هجمارا چارا داوی نامه وکری وشاندیه دا پنجادا و پاش عبدالرحمن او هيك بزمان كي نرم درسين يعني عبد الرحمن ايدي بريكو اودو به بريكو براستيجي هيرساويتي دبيت الظالمي ديكتاتوري تاوي برنامج بكري جرايا جهان را دهجمار دهجمار دا جبو نامه كجولاتاتيا او نامه كجرايا گشتيرا هفرا وشانديه نامه دبيجت الظالمي اوي يعني ششا جي او نفسانديه عبد الرحمن نفسانديه دو جي مقدار نفساندنه جرايا جهان را گوتنه يعني وانا او كن از خوازم تشکیدن جی بوارا پارو بکم براستی گلک کس هنه دبیجن که مثلا دوله عثمانیه وکا آنا سر زمان کردی وکا بجن دولتا ترکا آنه تو پرس نبو يعني وكا هيجي بكري بو براسي عينيه يعني حتى يكج مبرسي go ناغو جبركو روشنامه كردستان سياسي بو لوما go من ميناكي جراغو ميناكي از خازم وراجي بار بكم ميناك اوه ونزانن قايمقام موتكيه زيا باشا بكردي وعربي حكي فرهنگ و جرامر زمان كردي پیشکش كي وكتب ودياري كريش بو سلطان عبد الحميد ناوي كتاب جكريه الهديه الحميديه في اللغات الكرديه يعني افياج بوي ادياري لكم وزمان الكردي دا افيا اويكيف لي مخابن دويسر دما سلطان عبد الحميد دا جحم شواب حسنكم كرديه جحمو كتاب خانه طب من جوي كسيكو براسي جو افيا بلا سياسي دي بو تجارت تبليش يا سياسيه يا توري جرا دياري كريه هنا سربيا جي راس قلتيه و او درخص يعني براستيجي جسر سريده حتى بيرو مديا كردي 124 ساله كداس بكريه بالشابمنيا كردي حرب و ظلم زوره را رومايه لي از كيفاشي نها كارم ببيجم ك ايدي بخيرا انترنتي بخيرا امبيجن اف ميديا جواكي كردا ريكش خورا ديتيه يعني بان سينورا تشكينن مثلا جوينه كي كن جيني بقرا حتى ام بيجن امريكا كردي ما تنن برهبدو بابا بن هر چار پرچه ولات مثلا براني وزانن روشالات پرزر مزورك زياده يعني ولاتك انسان هر دم تخنقينه كردي وداري تم ام بابا زنستين يعني خيرا به ميديا مودرن ادم قي اوجي درفتكيه لازم ام كرد به ميديا يجي بريك وبيك كاربينن و نظام تماما شويه يعني از مزاكم من باوركم من اوكي خو در بهواني يعني ابي داوود فرصه سنه مسري مالت آبا ماموستا هر بجي براستي خواطن و نجبو ملمه نفتك نزمس بس بلكك سعيد كلامك بو كك احمد سپاس پیشکشیابی هر وها دوباره خیراتنا و دکن ست شاوراتنا بخیراتنا كك احمد گشتی باسا روزنامه کردستان کرد گشتی باسا روزنامه کردستان کرد کردستان یکمین ایرو گرزانی نامه ایرو ممکنه جقنجکا تشتی نوجی در که
برياوي شتا دركب الميدان ده إيرو زانينا إيرو يكمين روجنامه كردايا كو هاتيه چاپ کرن دربای ولا از دیگر روجنامه کردستان از زیاده باس نکن ده پشتی وی پیواژوی گلک روجنامه و کوبار دنی کردا درکتن کو بنگها فکرا نتویا ملتی شکرن از باسا وان روجنامه پر بکورتی بکن لورا هر یک دما کو مخوازن برفرهی باسا وامکن هر یک به برنامه یکیشی مرد نکاره باسوان بکه و هجا مرد بکش اوان انسانا مرد وان کرده بریا ما کدا خودانه خبات کرنه لازمه ایرو امج خبات وان آگدار بن خبات وان جی زاروکی خواه نوی خواه پیدن آگدار کنن تاکو او فکر و بیراوریا کوچه بیا بردوان بده از بگردای متنا کو محمد کریه زمینم جبر کمبونا دمه از پر بکورتای باسا هن نقطهین گرینگند دربار روزنامه‌گری و کوبارگریه کرد بکن سردما داویا امپراتوریا عثمانی دا سردما داویا امپراتوریا عثمانی دا جروج سالا چابونا روزنامه کردستانه یعنی 22 نیسان 1898 بگره حتی داویا سال 1922 گلک روزنامه و کووارن کردی هاتن چاپ کرد. روزنامه گری و کووارگری کردی ایرو لسر وی بنگه گشت بویه و پیش کردیه. اگر ام چاپونا وان روزنامه و کووارن لگور دم و بویرن گرینگ وی دم ریز بکن سه قناغن گرینگ درتن پیشیامه. دستپیک و حتی راگاندنا مشروطیت دویمین دستپیک قسمه چابونا روزنامه کردستانیه مشروطیت دویمین بگره حتی دستپیک شر یکم جهانه بداویاتنا شر و جی امضا کرنا پیمانا لوزونه بگره حتی داویا سال 1922 چه روزنامه و کوبار درکتنه بکورتای باسوان دکن بوچه 1922 داویاوی و دمدا استانبول ناوندا چاپمنیا کرد بو و دیرو که دا استانبول دکوه بن حکومتا آنکاره او مخالف و خبات مخالفین کلی استانبول چه دبون کادروی وان مجبور دبن کو ترکا استانبول بکن کادروی سیاسی و روشنبیر کرده و دمیجی دبرویا عبدالله جودت تا برهب دبن یعنی اشتحات اوی دبیجن مالا اشتحات دا برهب دبن بریار دگرن دبیجن ام چه بکن وای کمالی هاتن استانبولی احتمالا مزن و هنکی ما دگرن هنکی ما حبس بکن داوی بریار دادن هم کادروی سرکه تفگره کرد دردکرن دربا هنکی وانجی استانبول دمینن تایه کو دمینن مجبوری بیدنگ دمینن و وی آوای هنکی وان تین گرتن تین محکمه کرن اول استانبول دمینن ایدن دردکرن دربا او بریارکی گشتیه نه بریارکی شخصیه در مرحله پیشی دا لقاهره یا پایتخت مصر روزنامه کردستانی بر سرپرشتیا مقتات مدحات بدرخان در روزا 22 نیسان دا هات و چاپ کرن کردستان 15 روزا جاره کی به زمان کردی و ترکیه عثمانی هاتیه چاپ کرن پشتی چاپ کرنا 5 مارن پیشی خودی روزنامه کردستانی گوهریه و لشونا مقتات مدحات عبدالرحمن بدرخان برای وی بویا خودی روزنامه و جی چاپ کرنا وی جی گوهریه جبو سویسره یعنی جقاهره برنه سویسره اسویسره ایروین روزنامه کردستان ده باجار و ولاتن جه لمصر سویسره لندنه فولکستونه ده سر هف 31 اجمار خاتنه چاپ کرن دما کو جمارا 24 روزنامه کردستانه لندن چاپ دبه دوی دیرو که دا روزنامه کی دن جالی بدرخانیان
تê çapkirin bi navê Umîd. Umîd ji alî Mihemed Salih Bedirxan ve li Misrê 15 tebaxa 1900 de tê çapkirin. Dema ku Umîd hatiye çapkirin hejmara 24 Rojname Kurdistanê çapbûye. Gelo Umîd wek pêvekekî Rojnama Kurdistanê bû an rojnamekî serbixwe bû. Ser wî gengeşî tê kirîn. Umîd hususiyetekî wî din heye li ser beşê logoyê Rojnama Umîdê pergel û gonya ku weka remzê masona tê qebûl kirin. Ew pergel û gonya remzê wî heye. Li gor wî em karin bêjin ku Umîd mimkun e bi îhtimala piştgiriya masonê wê demê hatibe çapkirin. Di merheleya duyem da yani piştî ragihandina meşrutiyeta duyem gelek rojname û kovarên Kurdî hatine çapkirin. O ji bo çapkirina hinekan jî serlêdan ji bo rêveberiya Osmanî hatiye kirin lê mixabin destûra çapkirinê nedane yan jî ew serdan yani ji bo rojnameya Eşîret ku Süreyya Ahmed Süreyya Bedirxanê kurê Emin Ali Bedirxan serdana wî kiribû bi Kurdî û Tirkî wê çap kirare ya marifet û îtihadê Ekrat ji alî Saîdê Kurdî serlêdan hatibû kirin ewrakê wî hene lê rojname li meydanê nîne. Ya din bi navê Fiyûzatê Kurdiye rojnameyekî din ewrakê serlêdanê heye rojname li meydanê nîne. Ya ew rojname tenê bi serdanê man wek proje an jî çap bûne lê çend hijmar çap bûne ew jimar îro berdestê me nîne. Eger çap bûbin îhtimala pêşa rojê de arşîvxaneya de ew hejmarê van rojnameya zî derkevin pêşiya me. Di vê demê de pêşiyê rojnameya serbestî yani dema ku ez dibêjim piştî meşrutiyetê bi rojane hatiye çapkirin. Wedî û mesul müdirê rojnameya serbestî Mewlanzade Rifat û sernivîskarê wî jî Hesen Fehmî bû. Mewlanzade Rifat Kurdekî ji mîrekê Silêmanî bû. Kurê Abdurrahman Nacime bavê wî jî yekî meşhûr e sala 1882 Diyarbekirê serokê Mahkema İstinafa Diyarbekirê bûye. Wê demê belavokekî nivîsekî di tercümanê Haqiqat de belav kiriye weka bersiva Mr. Trotterê konsolê Brîtanya li Erzeromê hûn zanin ew pêvajoya serhildana Şeyh Ubeydullahê Nehrî bû. İngiliz dijî wî serhildanê bû. Raportekî aleyhê serhildanê de belav kiriye. Neheqî li Kurda kiriye. Abdurrahman Nacim bawer kirin nêzîkî 4 rûpel qasêvana bersivekî daya wî bersivekî mukemmel daya Mr. Trotter ku konsolê Brîtanya û vê demê. Mewlanzade Rifat kurê wî Abdurrahmanê Nacîm e. Yekemîn jimara serbestî di roja duşema 3 Teşrîna Saniye 1324 yani 16 meha 11 1980 hatiye çapkirin û di 12 sala da li ser hev 707 hejmar serbestî hatine çapkirin. Di dewra dawiya rojnameya serbestî bi girêdayî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê hatiye weşanin. Piştî ku peymana Mondrosê hat kirin Mewlanzade Rifat û Mihemed Emin Bedirxan yani bavê Celadet û Kamuran bi navê Partiya Radikala Gel partiyekî şey dikin. Seyid Abdulkadir serdana wan dike dibêje ji xwe em kêmin em dikin em belawelane werin dev ji wî partî berdin em Cemiyeta Tealiya Kurdistanê xurt bikin gur bikin em ê xebata xwe bira berdewam bikin. Ew jî ser vê pêşniyara Seyid Abdulkadir Efendî tevlî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê dibe. Mewlanzade Rifat xwedî serbestî heman demî endamê qiyada merkeziya Cemiyeta Tealiya Kurdistanê. Rojnameya duyemîn bi girêdayî Cemiyeta Teawun û Terakkiya Kurdan ku
سروکی وی جمعیتی جی سید عبدالقادر ve Kur'an Şeyh Ubeydullah Nehri bu 1908 Cemiyete Taavun Terakki te damezandın bi girêdayê vê cemiyetê Rojnameya Taavun Terakkiya Kurda hatiye çapkirin. Wedî rojnameyê şairê navdar Pîremîr û sernivîskarê wî jî Ahmed Cemîlê Diyarbekirî. Piştî çapkirina ne hejmara weşana rojnameyê ji alî desthilatdarên siyasî wê demê ve hatiye rawestandin. Di heman salê da bi navê Şerq û Kurdistan rojnameyekî din jî di 20 sermaweza 1980 da bi serpereştiya Ahmed Şerîfê Hersekî, Bedriyê Malatyayî û İsmaîlê Hersekî hatiye çapkirin. Li ser hev sê jimarên vê rojnameyê li ber destê me hene û jimara dawiya berdest jimara pêncan e. Ber bi dawiya sala 1909 ve li Xarpêtê kovarekî bi navê Seda di roja duşema nehê teşrîyan saniya 1325 yani 22 meha 11 ji aliyê kurê Abdullah Cevdet Mehmet Abdullah Cevdet ve hatiye çapkirin û wê demê diyar Xarpêtê weka memûrekî payebilind kar dikir. Vê gavê tenê du jimarê sedayê li ber destê me hene ser sedayê meqaleyekî min ê dirêj derketibû hûn karin jê îstîfade bikin. Di sala 1912 da komela hêviya xwendekarê Kurd di 27 Temmûza 1912 hate damezrandin û bi girêdayê vê komeleyê kovarên Rojî Kurd û Hetawî Kurd hatin çapkirin. Wedî imtiyaz û müdür mesûlê Rojî Kurd Abdulkerîm Efendî Silêmanî bû û ev kovar li ser ev çar jimar bi zimanê Kurdî û Tirkiya Osmanî hatiye çapkirin. Ji çapkirina çar jimaran şûn ve ji aliyê rêveberiya siyasî ya İttihat û Terakî ve weşana wê hatiye rawestandin. Ev çar jimarê Rojî Kurd ji alî min ve weka orijinalê wan û ser cemiyeta hêvî lêkolînekî berfireh ew jî di nav weşanê darayê de çap bû ê ku bixwazin karin jî îstîfade bikin. Li vê derê bi kurtayî behsa wan dikim lê gelek tiştê hêja û balkêş di nav van kovara de hene divê em ji wan zanînê wê demê agadar bin. Komeleya hêvî ji wê şûn da bi mesulmüdiriya baban Abdulaziz Diyazdeyê teşrîna wela 1329 yani 24 çiriya pêşiya sala 1913 da bi navê Hetawî Kurd yani Hetaw bi Soranî dibêjin şûna Rojî Kurd Hetawî Kurd çap dike. Hetawî Kurd jî ser ev 10 jimar hatine çapkirin. Ser Hetawî Kurd jî lêkolînê hêja hene pirtûk çap bûne. Ahmet Alan ser wî xebitiye manbisanîş ser wî xebitiye hûn karin ji pirtûkê wan îstîfade bikin nav Hetawî Kurd jî gelek nivîsê balkêş hene. Hetawî Kurd li ser hev me got 10 jimar çap bûne. Hejmara dawî 20 Hezîrana 1335 yani teqabilê 3 Temmûza 1914 dike. Ji xwe 14 Temmûzê şerê yekemînê cihanê dest pê kir. Piştî ku şerê yekemînê cihanê dest pê kir hemû faaliyetê çapemeniyê Kurd ê ku piştî meşrûtiyeta duyemîn dest pê kiribûn hatin rawestandin gelek kadro û ciwanê Kurdê ku endamê van rêxistina bû rê kirin cepheyê şer celadet kamuran xwe jî ji van kesa yek bû. Çend meqaleyê balkêşî Celadet Bedirxan hene ku di şerê cepha Iraqê da weka teymennekî cêgirtibû û wî demê da hin bîranînê xwe nivîsandine ew jî dokûmentê balkêşin dokûment ew belgename hene hatine çapkirin. Merhaleya sêyema çapemeniya Kurdî dema Osmanî da ji roja îmzakirina peymana Mondrosê dest pê kiriye û heta dawiya sala 1922 dewam kiriye.
دوی دمه دا کووار و روزنامه کردین که هاتنه چاپ کرن و بلاف کرن به گریدای جمعیت تالیه کردستانی و ریخستنن بوی به گریدای هاتنه چاپ کرن لورا وی دمه جمعیت تالیه کردستانی جمعیت کی وکا ریخستنه کی سیوان بو شمسه بو yani Kürt Neşri Marif Cemiyeti, Cemiyete Taaliye Jine Kürt o Cemiyeti Dinik ve demi hatine çap kirin, Giredayı Cemiyete Taaliye Kürdistan'ı xabat kirine o faaliyeti vajid büyük çerçeveyde hatine meşandım. Bu mesul müdüriye Hamza-i Mükşid ve demeda o Menduh Selim Bek 36 Mare Kovara Jin hatine çapkın. 36 Mart. 25 Mare Kovara Jin Jali Seydai Mehmet Emin Bozasan ve Serhev vaka 5 yılda hatine çapkın. Kabateki bir hecaya merkare cinaveru kavan istifade bike. Le 25 Hejmar Seyda Dema çapkırına Agadariyavi ser jine ev kasbuya ku 25 Mart çapkın. Le berdesime Jimara 36 heye ev navbera 25 hatta 36 ev 16 Jimar edin tane 36 berdesime heye ye mayi meydanı tünene ev jil benda juane nuneku le kolino le gerine bikine Jimar mayi derxinin meydanı Jimara 36 21 Haziran 1920'da çabuye. Kunduzanın nive Haziran 1920'da Cemiyet-i Taaliye Kürdistan'ı parça düşah bu. Beşeki wan bu Kürdistan'ı Xud Muhtari otonomi de parasın bir serukatiya Seyyid Abdülkadir Efendi. Beşeki din bir serukatiya Mehmet Emin Bedirxan Kürt Teşkilatı İçtimaiye Cemiyeti. Çekirin. Ev jî xetekî serxwebûn xwaz bûn. Ez bira naxwazim têkevim nav gengeşiya wî. Li ser hejmara yani 25 şunda hejmara 36 ya jînê motoyekî wisa hatiye lêkirin dibêje rojnameyekî hefteyî siyasî û ilmiye Yekîtiya Kurdan û huquqa wana millî diparêze. Hejmara 36 ya jînê. Rojnameya serbestî divê dewrê de wek organa Cemiyet-i Taaliye Kurdistanê bi rojane dubare hatiye çapkirin. Ji ku me bas kir Mewlanzade Rifat endamê qiyada merkeziya Cemiyet-i Taaliye Kurdistanê. Rojnameya serbestî li ser rojnameya serbestî xebatekî min berfire heye weke pirtûk çapbûye 2017 di nav weşanê Weqfa Beşikçî de çapbûbû. Mewlanzade Rifat şexsiyetekî pir cudaye lazim e bênaz kirin. Eger ê ku bixwazin karin ji bo agedariyê berfire jê îstîfade bikin. Mewlanzade Rifat û rojnama serbestî bi wî navê çapbûbû. Di vê demê de kovarekî dinê balkêş ku hatiye çapkirin Kovara Kürdistan'ı, dervayı rojnama Kürdistan'a Bedirxaniya, Kovara Kürdistan, Giredayı Cemiyet-i Taaliye Kürdistan'ı, Bixweytiya Mehmet Mihriye Sineyi. Mehmet Mihri, ek kadroyu berezanın, dema tipçe bu nav tipe de Selahaddin Hilal. Mehmet Mihri Hilal, babı Selahaddin Hilal. Türkiye'de saha felsefede Selahaddin Hilal, Merveki, navdar û naskiriye weka filozof tê binav kirin ne ji alîme ji alî camiya felsefê ve wek filozof tê binaz kirin Selahaddin Hilal bîranînê xwe de di nivîsê xwe de gelek basa gengeşiyê xwe û bavê xwe Mehmet Mihri dike dibêje avantaja min ji felsefevanê din ew bû ku dibêje ez felsefa rojhilatê ji bavê xwe ser sufreyî dibêje daîm ser sofreyê bi saeta me sohbet û münaqeşa felsefê dikir bavê me ji me re û dibêje Fizûlî qesîdeyê Fizûlî bi me dida ji ber kirin û Mehmet Mîrî
Fuzuli weka şarekî Kurd dibîne. Dibêje Fuzuli Kurd e û Kurdbûna wî jî dinivîsîne. Rojnama Kurdistanê Serhev 19 hejmar çap bûne. Hejmara 19 sî kanûna 29 Adara 1920 da çap bûye. Nexwe em rawestandina weşana van rojname û kovara dinên dema temaşe dikin em dibînin dema ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê parçe bûye weşan û xebatê wî jî lawas ketine û hatine rawestandin. Kovara Kurdistanê zî 36 hejmarê 19 hejmarê wî çap bûne ser 8 hejmara ez xebitîm ew jî wek kitêb hatiye çapkirin. Lazım e em mesul sernivîskarê Kovara Kurdistanê zî baş nas bikin. Sernivîskarê Kovara Kurdistanê Mehmet Şefik Arwasîzade bû. Mesul müdür Mehmet Mihri bû. Sernivîskar Mehmet Şefik Arwasîzadeyê bilîsê hûn zan. Divê navberê da divê em basa rojnameyekî din û şexsiyetekî dinê Kurd bikin. Ew jî Elî İlmî Fanî ye. An jî navê Fanîzade ya, malbata Fanîzade ye têne naskirin. Elî İlmî endamê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ye paşê di nav xwebûnê de. Ew sê birayê xwe bi hev re kar dikin, xebitîne. Li Edenê bi navê Ferda rojnameyek dawiya 1918 derxistine heta 21 taku Kemalî û Fransa peyman çê dikin. Piştî wî peymanê Kemalî dikevin Edenê ew jî mecbûr dibîne ji Edenê direve. Zeynel Abdînê birayê Elî İlmî Fanî sekreterê dawî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê. Birayê wî din Mesûd Fanî ew her sê bira dikevin di lîsta sürgûnkiriyên 105'ya dibêjin. Yani 150'likler sürgünü Tirkî dibêjin. Ew sürgûna van 105 kesa di peymana Lozanê da hatibû erêkirin. Paşê 700 destpêkê 700 bû. Anîn xwarê ma 105 kesa ew 105 kes serwan weka 150'likler dibêjin sürgünü di lîteratura rojnamegerî û em bêjin siyasiya Tirkiyeyê êk û alaqedar bin baş tê nasin. Ferda jî bi vê awayî em karin basa wî bikin. Weke kurte encam ez ê min çi derxist ji vê pêvajoyê ez ê wî bêjim bi çend madeyan. Yek ez dibêjim rabirdû dîroka çapemeniya milletek bîra tomarkiriya wê milletê ye û ji aliyek ve jî çavkaniyekî pir girînga dîroka wî ye komelayetî û netewî ye. Eger em basa edebiyata moderna Kurd bikin, basa dîroka Kurd bikin, ji nav rojname û rûpelê rojnama Kurdistanê bigire ev rojname û kovarê ku hemû me bas kirin nav vana da ser dîrok, rojname, folklor, kültür û helbestê zaroka bigire. Gelek aliya ve rewşenbîrê Kurdê vê demê nivîsandine ji vana agadarbûn girîng e, nivîsandina vana pir girîng e. Ji ber vê yekî naskirina van rojnameya van kovara naskirina pêhesîna naveroka wan ji alîkî ve nasîna dîroka me ya netewî û civakî ye. Ya dido li gor agahî îro Kurdistan yekemîn rojnameya Kurdan e û li Qahîre paytexta Misrê dest bi weşanê kiriye. Xweyî rojnameya Kurdistanê Miktat Mithat Bedirxan bû. 5 hejmarê pêşî piştî wî ser tehdît û gefê İmparatoriya Osmanî Miktat Mithat mecbûrî vedigere İstanbolê û birayê xwe Abdurrahman Bedirxan vê dike. Li gorê vê rojnamegeriya Kurd li dervayê welat li sirgûnî li diasporayê dest pê kiriye ji ber rojnama Kurdistanê li Misrê dest pê kiriye. Kurdistanê dest pê nekiriye. Divê ev yek em bizanin
سسي چاپمنی روزنامه و کووار وسیطه دما مدرن یعنی دما نتو دولت بون آنجی دولت نتوی بون چاپمنی و روزنامه‌گریه کرد جی پیدا بون و گشبونا فکر ناسیونالیزم کرد دست پیکریه و هر وها بویا وسیطه پیشخستنا فکر نتویه کرد چار پرانیا روزنامه و کووارن وی دمه بگریدای جمعیت و ریخستن وی دمه و هاتنه وشاندن و بلاف کرن پنج هیچ روزنامه که وی دمه یک کردان نینه کو جسری حتی داوی بزمان کردی هاتبه وشاند چار جماره پیشی کردستانه به کردی هاتنه وشاندن نپاشه دست بکریه با عثمانی و کردی هاتنه وشاندن روزنامه و کووار edin jem dinlerin navanda bu Kurdi Osmani nivîsatiye belav kirin. Xwaru weşanekî ku Kurdî hatibe belav kirin heta dawî em navîn navwan weşana da. Hiç rojnameyekî wê demeya Kurdanî ne Kurd me basa wî kir. Şeş destpêka rojnamegeriya Kurd dibin givaş û ziqtê desthilata siyasiyê destpê kiriye. Yekemî şehîdê rojnamegeriya Kurd Hesen Fehmî sernivîskarê rojnama serbestî ye. Bila kes derewa neke rojnama rojaneya Kurd 1980 dest pê kiriye 114 sal bûriya rojnama rojane derbas bûye ne ku van roja da 20-40 salê dawiya wî iş dest pê nekiriye o yekemîn kesê ku wê demê nav Osmaniyê da hatiye suikastê hatiye kuştin bin ziqt û tehdîda da ew xebat hatine meşandin sernivîskarê rojnama serbestî Hesen Fehmî ye ku bi asê xwe jî arnav nekir. Lê dema ku bera wî didin ê ku bera wî dide dibêje asana mewlat bi Tirkiye haş tere. Yani berê tehdîta lê dikin dixwazin ku weşana serbestî rawestîne. Lê Mewlanzade weşana serbestî narawestîne ji ber ku narawestîne 1909 Hesen Fehmî tê kuştin ser pira Galatayê pey wî ra du sê rojnamevanê din têne kuştin yani ew kuştina rojnamevana suikasta li hember rojnamevana ne tenê dema Cumhuriyetê dema Osmanî jî hebû yani hunerê İttihat Terakkiye ew İttihat Terakkiya ku Cumhuriyetê damezrandin wê demê jî ew xet dewam kiriye nesekî. Rojnameya serbestî yekemîn rojnameya rojaneya Kurdan e demdema weşana wî bêta rawestandin jî li ser hev nêzîkî 12 sala weşana wî dewam kiriye 707 hejmar hatine çap kirin berdestê me yani li du hev nêzîkî 500 jimar hene ez karim bi raheteynê kesê ku ser rojnama serbestî xebitiye nîne. Türk naxwazin wî sayfa vekin Kurd jî ne agedarin û naxweynin. Yani rojnama serbestî bo me pir girîng e. Gelek dezgehê Kurda lazim bû ser vê rojnamê îro xebatê gelek berfireş çê bikire. Ê min wek destpêkekî mikir. Lê hêvî dikim dewama wî bê. Yani xebatkî giran e. Yani 707 jimar rojnameyekî nûbe çap kirin wergerandin û pêşkêş kirin. Mesrefekî pir giran dixwaze sazî nebin bin vî barî şexs nikarin derkevin. Heşt ez dibêjim em dikarin bibêjin ku weşana hemû rojname û kovarên dema salên dawî yên İmparatoriya Osmanî di encamê de bi biryara siyasiya desthilatdarên wê demê hatine rawestandin hatine girtin. Neh mixabin îro dîrokekî nivîsandiya rojnamegeriya Kurdî li berdestê me nîne. Bi beşdarbûn û piştgiriya akademî û lêkolînerên her parçeyekî Kurdistanê amedekirina dîrokekî yekgirtiya rojnamegerî pêwîst e û mîsoger e. Ew jî bangekî din dikim. Deh bêguman cemiyet û rêxistin jî dikarin weşanên bi girêdayî rêxistina xwe derbixin lê belê rojnamegeriya rêxistinî û îdeolojîk a li ser
esasên duruşmên partîzanî û berjewendiyên rêxistinî dikarin xusarê gelek mezin bidin civakê a ku îro ji alî medya PKK ve ji bo Başûrê Kurdistanê tê kirin mînaka vanayê herî berçav ew qasî nabe çapemenî weşangerî li ser derewe namir rex nebike xeletî hebe şaşî hebe heta dawî rex nebike lê derew û komplo neke ji bo her kesî dibêjim yani ne ji bo PKK ji bo yekîtî jî dibêjim bo Partî Demokrat jî dibêjim bo êmeyê vira jî dibêjim weşangerî ew e ku tu agadarî rast û dirist bigihînî milletê Kurd hem welatiyê Kurdan ne ew e ku tu derewa bikî îftira bikî û Kurda manîpüle bikî lewra ew bi rêya van weşana berjewendiyên rêxistina xwe û neteweya Kurd wek hev nîşan yani ev rêxistinê ku wa dikine dibêje berjewendiyê me berjewendiyê netewa Kurd tiştê ku tu jî mibe tu jî netewa Kurd e ew manîpulasyon derew û xeletî pir şaş e tu rêxistinekî ne eşîtê netewa Kurd e ne netewa Kurd e her yek parçeyekî wî tekuşînê dikdin helqeyekî wî tiştê ne ew ê ku bêje ez esasım ez merkezim ew pêşiya netewebûna milletê Kurd digire wî xera dike dixwaze têk yani vana divê em zelal bin biyalî de gelek caran jî berjewendiyên xwe yên rêxistinî û grûbî di ser berjewendiyên netewî re dibî ew tişekî pir xelet e yazde û xala dawî dibêjim îro di dinya pêşkeftiya modern da medya nivîskî dijîtal an jî sosyal medya pir girîng û bandor e di meşandina kar û xebata medya û rojnamevanî da azadiya fikrî etîk û ahlaka meslekî pir girîngin divê her weşan rojnamevan û nivîskarê Kurd jî bi girêdayê van prensîba bimînin nirxên civakî û neteweyî bin pê û bêqîmet nekin wijdana xwe nekin malzemeyê berjewendiyên şexsî û grûbî û dagirker e gotina min ew gelek spas malata ava her bijî belê xuşk û birayên hêja wisa xwaneyê hê hetanî ku milletê Kurd xelas nebe xwedî dewlet ew ê ev zulm û zora li ser milletê Kurd û li ser çapemeniya Kurd deqekî şêxê min ez ê ew mafê axaftinê bidim we teva hê jî berdewam e ji bo em xelas bibin divê em pir bixebtin û pêwîstî li Bakurê Kurdistanê bi rojnamegeriyek bi teref ku terefê wî milletê Kurd be berjewendiyê milletê Kurd be divê ku ew dezgehên bi wî rengî zêde bibin xurt bibin û ew em bêjin bordûmana yekalî a li ser milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê kêm bibe dîsa zilm û zor heye bi destê Kurd zilm û zor heye li Rojavayê Kurdistanê bi destê grûbeke ku ji xwe re divên em bêjin ciwanên şoreşger ku dibin ewka desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê de ye ew êrişî dezgehên ragihandinê dikin li Rojavayê Kurdistanê bi rastî eviya jî ji bo milletê Kurd ewkek mezin e êşek mezin e yanî Kurd bi destê Kurd li Kurd bê zilm kirin ragihandina Kurd bê ew kirin em bêjin pêşî lê bêgirtin spas ji her du axaftvana jî niha divê beşê da ez dixwazim kesên ku bixwazin pirs bikin an jî ew bikin lê zêde bikin hebin Şêx Ewlê xwest ez ê keremke şêxê بحثا روزنامه کرد فقط بحثا حواری نکرد برانسی متعالی جادفان جلادت علی بدفان bir guman me got dema dawiya imparatoriya Osmanlı çeşun daya دوازم اگر بین
فعلا كان جلالة علي بدر خان برازي ميتات علي بدر خان درستي بالنابي هوار او الروزنامه هواري كل شامي دركت من بيج باشخانس بعد نقم بارتون اللي نساندن الشعر شجر فينا اتقدم الشعر اللي بفينم كرم جاء طيب جمعيته خيبوني شكل هو الذهب بين فارقيني بس بيج البلكي ويجي قبول بكن دبوي يجي قبول لك عندامي خيبون جمعيته زين اغا عزيز ولي مصطفى عزيز خيبون جمعيتي در يبنا انضم ابيان مش سليم على الجهه الساحليه جگر كنت بقي من سروري من اي جلاده شهي من رهبري من فر عداله تبن بيسد هواري سلاما جبل من بعد ملتي كر تماما شقص كردي اناضول وش سوري وش سوران وش لوران وش غوري وش قابان وش سقبان وش ميره قالك بيت الكرمان جسيله نافذ بك دكتور نافذ معدني وشغل قامش لبو دبيج نافذ بك بقرصه اي بقي من شي درمان جبو درد دلي من بريندار الجبرداغ ولا تقل الدرمان هي جير الباطل لسمسم مداني دسي تازه درنج آين ديد النسازه دكر قيرين دقول درد أفينا أبا درد الفرهاد وشيرينا أبا درد كربيتشونا مموزين تدي بمري ببي درد الجغر خوي يعني راستی روزنامه وانه ما گلک زحمتی نه با روزه داویه جو انتظانه نه دو روزنامه وانه آرت نیوسه و سه روزنامه وانه آرت نیوسه مهان حفظ زندانا PKK PYD داما انتظانه دیسا گلک ایریش سر روزنامه گر نچوانن رودا و کردستان تیوه دیره وان چه بو جبونا و که دیاره که بس ظلم ما سر روزنامه گری سر روزنامه وانان بس ظلم رژیم نیه demek ki rehstinci karın işte PKK işte kare ki zulme bike rozname kova tabii ki hişmendiyan neteve perest terveri da role girin krizine hatta da Bakuriye Kurdistan etikari bir gibi gerek rehstin der dora kovaran çe bu pırsamın her daha bala yek kovarek ve ser lekonik Kurdistan ji dahil taybeti jibo ki az verlerine de bakı bürokan nüviski ya Kürdistan'e millete Kürt roznamegeriye jibo nasyonalizm ma işmendiyan nasyonalist gelo taybeti roznama ka felsefik ev meselana kırne mijar heye anna yek mesele yani tamam bir geçti işmendiyan netebeperveri tam vada heye le tabi hişmendiyan netebeperveri tiştekele serefen nasyonalizm zanneke jali felsefik da profesyonel dine yani mijar kadına geringe gelo de da acaba le konune veda ve tespit ekliye yani kucar roznameda ziyadetir Virani dana ve serve mijare. Yek jitikari beji kur rozname u kovare Kurdistan'e Frani ve Ali Ravşanbir'in damak derketiye diaspora derketiye. Yani eğer İstanbul diasporada, Mısır diasporaya, Avrupa diasporaya, Ankara diasporaya. Çi dam Osmaniye'de, pişti dam Osmaniye, tikari beji ki hamur rozname kovare Kurdistan'e diaspora derketine. Acaba darvayı ve Kürdistan'ı yani bekan benil havle yani bekan bejin Lüveke, Süleymaniye yani Diyarbakır'e yani rozname rozvekane harami hane hem bejin Sedal harfet yani rozname harami derketine ferdalardan eder yani Roji Kürdistan devleri yani çap Bangi Kürdistan Bangi hak ve demet çap bu ne ve beşeki bana başvur beşeki berku pişti Cumhuriyet yani edi bu memleket nav şahı
Başûrê Kurdistanê rojname û kovarê ku wê demê hatine çapkirin lê çapbûne Çapbûne. ta 1924 Yani ev gelek Bele. bilinge çünkü jiboçi bilinge tıkari bilinge ev rojname kovarek li diaspora derketin ser hışmendi helvesta Kurdi tesira karola gelek bilinge. Mesela başbuyuna dü beşen ki pişti Kürt tali cemiyetiye dert keve meydanı rola diaspora bilmez. Yani şeyda Madiru, Ömreli, Ekisa, Kabiyat, Paris. Hatta Paşa Tıkari Becil Bakra Kurdistan Ecbi Yavay. Ezikatiya Türkiye'yi bu yine Sarkabu'yu bu yine de mesela rolaki Kır Green List'e Jibo ve Spas yani orada geliyor ka vektagoti zahmet diye parça parça diye daimi ne diye كجحمد قلت حتى كده هاتي قدر فكرين قالوا ما تصلح حزن في حتى في انجاز دم الكفار داخل روجا كده ناد حتى كده روجا كده جوه روزنامه كردستان ezin tiştekî hîn ew bêj حتى هين در نكتب çap nebuye yani rojname hîn çap nebuye mesela serbestî dema çap be raportê istihbaratê dibêje Mevlanzade Rıfat serbestî namıyla bir ceride çıkartmaya hazırlanıyor. Yani amadekari dike ku binavi serbestî rojname derx ew jî nebese raport istihbaratê heye dibêje ku îro Sultan Ahmedê dibêje li filan qehweyê rûniştî bûn min goyê xwe da ku tu kes navbera xwe de ser serbestî daxivin در نكتيا yani derketiye qedexeye dikeve nav ser serbestî daxivin yani bi vê awayê jî yani divan şerta da ew rojname û kovar derketine min piştî ku dest pê kir ez tiştekî dî bêjim kek Ehmed Berkim fikra xwe bêje fikra netewî di nav van rojnameya de kemiliye netewetî tenê programê siyasî nîne ji alî ziman dîrok bi taybetî مندي bernameya ku ji alî Kürt Neşrî Marîf Cemiyetî hatiye çêkirin ser xebatê kulturî ziman şanda Kurdî bi bîst benda ew bername me îro jî pêk neaniye bi tevê ku statûyekî wek Başûrê Kurdistanê heye ji mizexaneyê bigire heta derxistina kovarê diyalekt bi diyalekta lehçe bi lehçeya berhevkirina gotinê pêşiyanê bi lehçe bi lehçeya nivîsandina dîrokekî yekgirtiya Kurda amedekirina kitêbê dersê bi vê awayî bernamekî mükemmel çêkiriye alî kulturî û zimanî da ew alî esasî fikra netewî yê kulturî çêdike Mevlanzade Rıfat dejmara di doya rojî Kurda nameyekî rêkiriye Mevlanzade Rıfat ku destpêkê heta 1913 di nav yekîtiya İmparatoriya Osmanî da sîstema la merkezî ne merkez û azadiya unsurê nav Osmanî diparê di wê meqala xwe de dibêje ku êdî yani Ermena nîşan didin dibêje wek Ermena lazim e em bixebitin dibêje per me tu rê nemaye ji xeynê tayînkirina çarenûsiya xwe ew distûra esasiya fikra siyasiya nasyonalîzme ku di rojevê de wî son aniya rojevê minaqeşa wî dibe li Rusyayê minaqeşa wî dibe ama aktöra devlet Türkiye'nin bu dername çay yani kovaran da Devlet Kurdistan yani nasyonalizm serxwebûn azadiya milletê Kurd tê hedef kirin yani ew mafê çarenûsî û prensîbê wî son çi dibêje sedî notê Kurda prensîbê wî son diparêzin ew distûrekî siyasî ye bo çaresariya mesela nete û her wiha di nav van rojname û kovara da gelek nivîsê balkêş hene ser netewetî fikrê netewî û dahatuya netewa Kurd hatine lêkirin
Ve merhbana yapıyor. Koyna binir. بله گلک سپاس بگو. کرم که که زیاده دم آوه گرد از درج نکم تانی از یا کی بدم که روزنامه کردستانه من دزانن و سردم روزنامه کردستانش برکو روزنامه یکمیه و بناوی ولات بناوی کردستان اولیه او خود دست به خدا چی دبیجه به همه ملت دنیای و ملت نتو پروری بیکاره داد به همه ملت اولیه بجیش بوی که ملت کرد به روزنامه درخست یالنز پشتی که هاتیه سر ولات و گو وقت ببن دولت ببن دستلادان پشتی که استانبول مقداد و امین باب جلادت برید کبن که ورن دیسا لعوی او بخو ورن سر آخا خو جزیره بوتا او خو آوا بکن ریبری خو آوا بکن ایکو وانتینه آلی بحر رشتا اوی وانتکه دعبتا دولتی بحر رشتا بکن حتی معدنی دیسا واندگرن دیسا یعنی نایلن ورن نام گل بیا با گریدای işte مقدار جی همین او عبدالرحمن بدرخان جی دیسا بجه او که روزنامه داد بجه از ورم سر روزهلات تا از ورم ولاد ام بحبرا نخنه او کافو آوام کن یعنی تم روزنامه کردستانی دیگه سردسته و گفتنا تا یعنی در روزنامه گریه دا بس مالا بدرخانیان نه demek ki gelek kسی Beguma. navdar hene kır ve amona bakar Nas bikin. timsal Nas. nas Rojnama Kurdistan istiyor yek ecma derketiye. Despeke ke gorzanina me iru despeke. Be guman giringe be kıymete. Le serbesti 707 ecma. Rojane derket. Yani rojname geriye millete ki neteve ki bir yek rojname ve yek kovari namış. yani dikkat Berdavami- geriye Kurdistan ya da merhala من سه مرحله کرن به پیواژوی من وقت سه مرحله بنا کرن بوی بگمان قاسی کردستان روزنامه و کووار دیجی گرینگی آخوانه و دوی هر یک دوی گرانی آخو بیرن ve سنگا sana daviye serbesti derket ve serbestiye mukayese bir ki çi derk ben burada geldim. navje girti bu Bes ne navje girti bu بگمان yani o despeke ki baş bu çar hecman maver bikin derket serbesti ve kovar bu ne rojname ey jarek derket le yani o nav je girtibun ser konsepteki politika ki yaşana biner servi biner بله بگوییم بوی همین همه از بازم کک جانو بازم tamam دقیق کک جانو Yani tüfekme cevap yani Rojnamageriye Kürdi Bugirani Dema Osmanlı Türkiye'de bir kart ekilir. Derbarı Rojalata Kurdistan da tuza hatana yani Kürdiye'de agadari şey ne buna gel o dur kabat ektüne anca haya mejetüne da tabakar mesela. بله دقیقی از ویا بیجم به ویا کو پرسو برسید گرتبن جبر کو وقت ما ایندی در باست به او نون بقایده وقت صحبته کرم کن کیج و خوازه برسیوا که جانو ده روزنامه خواستم اینکه بجم نه خبر تمام دکتر ای لسر مدیا کردی پشتیه من اوه کی آماده کاریا کی روزنامه گرفتیه بریا بیاجی از زانم مؤسسه میوارد چیزی همدیره محابده کو بنابه کردستان دیسا روزنامه و خبرات گلک اینجا دست بکرنه روزنامه کردستان المحابات او پر گرینگه که سعی دریش کاری که خازم بودش yani خبرات ama mahabat eder. بله بله tamam. کک سر yani دوی دمیر ما او سمینار ایرو مکسینو کش مگو هزار و yani Kurdistan bigre hatta 1922 جبروی که مباسا عالیه دنکل پاچه دنکل بگمان yani 1939 cemiyeta Jiyanevi Kurdistan şeyde de cemiyeta Jiyanevi Kurdistan binavi niştiman mübarek
yani Rojalat Kurdistan de ev ve bir tabat desteği o paşi havari nişman te zaniste Kurdistana organa Cumhuriyeta Mahavati te notu şeşejmar çapune ve derece çebune ev Kurdistana ku Muhammed Mihri و بریا وی برخانیه چاپ کرد به هوان ناوی وکا ارگانا فرمیا کومارا کردستانی تی درخستن پشتی وی پنجیو نهادا دوباره لی ایرانی باوا کی رسمی کردستان تی چاپ کردن یعنی کردا درج کردستانی ناوی کردستانی برنه دایا Ev her berne her berne çap kردنه بله کeko kerem ke bia ko indi per zede işte girin tenevin az axaptına başı persa keko heye سپاس می‌کنم با رفقا اموال ایرو کلو روزنامه و اگر ایرو گرک سالم در کردستان داره انجا هر چهار پارچه کردستان داره روزنامه که روزانه کاغذ و ملیت موریت تونه یعنی گرک از آنم کلو لباکور امجی احتیاجی همه بزمان هیا yani imlat. Kelo imkan heye roşname ke yani tamami zamanı Kurdi Bakure Kurdistani tabi kastamın ticari ku terkebe yani tu iştek vada vaka iştek vaktiye yani evrojatiye yani natiye am imkan zemin heyetine spas. yani pişti bu 1908 buradaki bravo singe beraber rozname ki rojane dersen pişti 112 sala jibo ku em nikarın rozname ki rojane derken bu sebebe ki tune yani em karın der kanuni tune iro astengi kanuni tune başvur hani ya başvur هنه جکو لی براجی بگمان اگر هنه اموی بیشن مدیا ایرو مدیا ترکیه بنرن مدیا همو دولت دنیای به پشتگیری نامش اگر پشتگیریه که چند مرخاصی کرد خودی پارا در کبن بیشن که هم آماده نه پشتگیریا روزنامه که وسا بکن و کار روشنبیر و نویسکار و روزنامه‌وان کرداجی برای سپوری ویشی درکن پروژه کی پیشکشی ما بکن امی بکن دبر یعنی یک مادیت کی باش و دائمی لازمه جمعیه را یاد دو کادروی کی باش و پسپور نکو ام پارتیزانا او بکن یعنی کادروی پسپوری کو کاربن دنیای قیمت وان بدایی وکا پیوان روزنامه‌گری دنیای مدیا دنیای ودی کالیته بنویسیم به مقاله خود به نوچه خود شما نبه یعنی احتیاجی که پر زیاده جی هیه یعنی روزنامه‌گری کرد باکوی کردستان دبن باندورا روزنامه‌گری ریخستنی ایدئولوژیک درکبه ببه ناو مال نتوکل احتیاجی که پر زیاده هیه bu ve agadariye aslında rojname gavaka bir green bu Hareveji habu hadar mukabil ve ki Said Baskır ko ambaş kızanı ver persiyare ve basiret terkatin bu ve hezman hüküdiya teşkil nekşe aslında ki rojname ka hürriyete rojane tatattan Kerem akı حياهم دكارمن خبر ندن بله کرم تشتكي دیواره دا بجم براستیش بوی کاغذ و پیشنیاز دا یا او که یا بجم نهال جهانه دیواره دا ایدی بر به مدرن بونی باشه یعنی زانن اسرائیلیا گاو دماکو فکرانه توی پیش خستن گفت و ام کاری هری مدرن بکن yani ایدی کاغذ بهتر Ve Kürt van teknoloji ve dijital ve işte modern bakar binin daha fikir hatiye o
او خاصه يعني تخازي بيام gelek spas mamosteja. Beri behaviya ku divê dema modern de milletê Kurd dezgehên modern ragihandinê zêde bike, ava bike û têke xizmeta milletê Kurd. Ez bawerim ku wê ew riya ku milletê Kurd daye pêşiya xwe û ber bi dewletbûnê ve diçe wê riyê hinkî dijî Kurd bike ji ber ku hûn hatin û tev hatin mala we ava her bijîn û ji her du axafana re jî ez gelek spas dikim mala we. برای بینرین چارپل مدیا سمینارا کو پارتیا آزادیا کردستان شاغی خوی دیار بکر ناوند خواه بونیا روزنامه‌نگاری کردستان پیکانی بو لور تمام بو حتی دمکی دن ببینند خیر و خوشی دا مالا و آبا هر هبن